Yes, nongeye rero kugaruka mbasuhuza mwe bakunzi b'Umutsindo TV. Nkomeje rero kubashimira urukundo rwinshi ndetse n'ubufatanye. Mukomeje rero kutugaragariza mutwereka ko mudukunda. Tudatinze rero uyu ni wa mwanya w'amakuru agezweho, aho rero tugiye kubabwira ko ingabo za SADC zari rero zaragiye kurwanya M23, zigiye rero gutaha zinyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi nanone turi babwira ko u Burundi icyoba ari cyose rero mu gihe intambara yo muri Kongo ikomeje rero gusatira imipaka ngayo nguko. Yes, ingabo rero za SADC zagiye kurwanya M23 zigiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Ingabo rero z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika SADC zari rero zaragiye gufasha rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya rero umutwe wa M23, zigiye gutaha rero zinyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, kuri iki cyumweru rero nibwo ingabo ziza kwakirwa mu karere ka Rubavu rero mbere yo gukomeza i Kigali, aho rero zigomba kuva zisubira rero iwazo. Ingabo rero za SADC zituruka mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi na Tanzania, zarwaniraga rero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva rero mu Kwakira 2023 ubwo zoherezwagayo. Izi ngabo rero zigiye gutaha ziciye rero mu Rwanda nyuma rero yuko mu mpera z'ukwezi gushize M23 barwanaga rero yigaruriye umujyi wa Goma, zikabura rero uko ziwusohokamo. Yes, nyuma rero yifatwa rya Goma izi ngabo zikabakaba ibihumbi 2 zabaga rero mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO kiri rero muri uriya mujyi. Zikaba rero zari zimeze nk'imfungwa rero zinambara kuko zagenzurwaga rero na M23. Yes, umuvugizi rero wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yaherukaga gutangaza ko izi ngabo ziganjemo rero iza Afrika y'Epfo zikwiye gusubira mu bihugu zaturutsemo, ntizizongere rero kwifatanya n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara. Kanyuka rero yagize ati, bavandimwe abanyafrika rero baba mu kigo cya MONUSCO, abanyafrika rero y'Epfo twabasabye gutaha iwabo. Twavuze kenshi rero ko twiteguye kubaha rero inzira bakagenda. Twababwiye ko rero bashobora kunyura rero mu Rwanda bagasubira iwabo, twe nta kibazo tubifiteho. Yes, imirwano rero yatumye ingabo za SADC zigoterwa igoma, yasize rero Afrika y'Epfo ipfushije abasirikare 14, mu gihe rero Malawi yo yapfushije 3, naho Tanzania yo igatakaza 2 ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka nk'uko rero twari twabibabwiye, nk'uko twabikomojeho rero u Burundi icyo rero ni cyose mu gihe intambara yo muri Kongo ikomeje gusatira imipaka. Yes, mu gihe rero intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje, ingaruka rero zayo ziri kugaragara mu Burundi cyane cyane mu ntara za Cankuzo, Muyiga rero ndetse na Ruyigi. Ahagaragaye rero ibikorwa byo gusaka mu nkambi z'impunzi, rero n'uruza rw'abasirikare rudasanzwe, no kwiyongera rero kw'imvugo zibiba rero amacakubiri ashingiye ku moko, bahatuye rero bakaba bafite impungenge z'umutekano rero wabo. Yes, muri utu turere rero abaturage bagaragaza ko bafite ubwoba ku bijyanye rero nuko amakimbirane yiyongera mu gihe amatora yegereje. Abamagana rero ubukana bwa disikuru zishingiye rero ku moko, kwiyongera rero kw'irondo rya nijoro ndetse rero no gutabwa muri yombi binyuranyijwe rero n'amategeko. Imwe rero mu mpungenge zikomeye zavuye ku isaka ryakorewe mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo, cyane cyane rero iya Bwagiriza ndetse rero na Nyankanda, ziherereye rero mu ntara ya Ruyigi. Izi nkambi rero cyane cyane zakira rero abanyekongo bo mu bwoko rero bw'abanyamurenge, nizo rero zongerewemo ibikorwa byo gusaka.
nkuko rero amakuru agera kuri Source Media Burundi avuga ngo rero isaka ryatewe n'ubwoba bwo kwinjira kw'abarwanyi mu Burundi bigize rero impunzi. Aha rero hamaze gusakwa inshuro ebyiri kuva rero ukwezi gutangiye, kandi abantu barenga 60 rero batawe muri yombi. Si ku rundi ruhande rero inkambi za Kavumu, Cankuzo na Gasondwe, Muyiga ntabwo rero zitewe amakenga nizo rero muri Muyigi. Urujya rero n'uruza rw'ingabo rudasanzwe. Ikintu rero kihangayikishije abaturage cyagaragaye muri kariya karere ni urujya n'uruza rw'abasirikare n'imodoka zabo. Amakamyo rero ya gisirikare cy'u Burundi aturuka rero mu ntara zitandukanye, ahurira rero mu nkambi za gisirikare ya Muturuka na Cankuzo, mbere rero yo gukomeza inzira yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatangabuhamya rero bakaba bavuga ko ayo makamyo arenga rero 30 yanyuze rero muri iki kigo cy'amahugurwa kuva mu ntangiriro za Gashyantare. Ngayo nguko rero bakunzi b'Umutsindo TV, hadusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri channel Umutsindo TV, wakora subscribe kugira ngo amakuru ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.